Bona nit. Anem a donar començament al ple ordinari de 25 de febrer de 2016. El primer punt de l'ordre del dia és l'aprovació, si s'escau, de l'acte anterior. Alguna esmena que fer a l'acte? ¿No? Sí, señor Musoles. Sí, solo una cosa antes de empezar el pleno y por cuestión de orden. Quiero formular mi protesta, ¿vale? Respecto de la no inclusión en el orden del día del pleno de hoy de la moción presentada por el Partido Popular relativa a al tráfico, a todo el tema del tráfico en Godella que presentamos y que no ha sido incluida. Valga esta intervenció per hacer contar esa protesta. Gràcies. A mi el que se'm va fer arribar per part de les persones que formen part d'aquesta comissió és que no s'ha portat perquè feia falta un informe de la policia i s'ha encomanat aquest informe de la policia. En el moment la policia faci l'informe se portarà, però que se va informar ja en la comissió que no se portava a ple perquè feia falta l'informe de la policia. Bé, no estàvem en aquest punt, estàvem en l'aprovació de l'acte, però en fi, pensava que era una esmena a l'acte. Si no n'hi ha res més que dir respecte a l'acte, la donem per aprovada. I ja passem al punt número 2, que és la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la tassa del cementeri. Sí que volia informar-vos que s'ha enviat per correu electrònic, no sé si vos haurà donat temps a veure-ho perquè s'ha enviat a última hora del matí, una esmena a la proposta perquè n'hi havia una errada, continuava en les bonificacions, continuava apareguent que es bonificava aquelles persones que havien sigut declarades pobres de solemnitat, quan realment el que hauria d'haver aparegut és que se bonificava aquelles persones que tingueren un informe favorable de serveis socials per les seues situacions socioeconòmiques. En la qual en l'article 5 els apartats A i B han sigut modificats i ara, si en cas, ja la secretària que llisca el text exacte que s'ha posat i la proposta d'acord. La propuesta de la Comisión Informativa de Gobernación es aprobar inicialmente la modificación de la ordenanza reguladora de la tasa del cementerio municipal y en concreto el artículo que se enmienda es el siguiente. Artículo 5. Exenciones subjetivas. Estarán exentos los servicios que se presten con ocasión de a. Excepcionalmente, el Ayuntamiento, mediante resolución y previo informe favorable del Departamento de Servicios Sociales, podrá conceder la exención en el pago de las tasas cuando la situación socioeconómica del usuario así lo aconseje. B. Las inhumaciones que ordene la autoridad judicial y que se efectúen en fosa común. C. Exhumaciones, traslados de restos u otras actuaciones municipales que se realicen de oficio por el Ayuntamiento por necesidad del servicio de cementerio o por causas de fuerza mayor, sin perjuicio del abono de la tasa por otorgamiento de concesiones de nichos, aspecto para el que no resultará de aplicación la presente exención. La aprobación inicial será publicada en el Boletín Oficial de la Provincia durante un mes para la presentación de alegaciones. Bé, el que portem a aprovació és l'actualització de l'ordenança reguladora de les tasses que en aquests moments estava vigent i que era de l'any 96, encara era una ordenança que estava en pessetes i que, bé, jo sempre conto l'anècdota que el primer dia que vaig entrar d'alcaldessa el primer que tenia damunt de la taula era un paper de dir bon dia senyora alcaldessa, queden 5 nichos. I aquesta va ser la meva entrada a l'Ajuntament, vas parlar amb la persona encarregada del cementeri i en aquests moments ja se mos va dir que realment hi havia una necessitat constantment de fer nichos en aquest Ajuntament perquè se donava, entre altres coses, la situació de que la tassa era tan barata que les persones que eren de fora, encara que tenen que pagar el doble d'esta tassa, així i tot, per exemple, un veí de Montcada li sia molt més barat soterrar-se en Godella pagant el doble de la tassa que soterrar-se en el seu propi poble perquè les tasses estaven com més actualitzades, no? A partir d'ahir nosaltres vàrem fer un estudi de quin era el preu en els pobles del nostre entorn per a veure si realment teníem unes tasses baixetes o si eren elevades i ens vam donar compte que efectivament estaven per menys de la meitat de lo que en altres pobles s'estava cobrant. Després també hem de dir que el preu que en aquests moments se té de la construcció de nichos en la nova ordenança que ara aprovem, en l'actualització d'esta nova ordenança,
no arribem ni a cobrir el cost total de lo que ens costa a nosaltres fer els nichos, mantindre el cementeri i la persona que l'ocupa. Vull dir que no arribem ni a complir en estos moments aquests costos. Els costos del cementeri pugen a 95.000 euros, dels quals 24.000 és personal, 56.000 és l'immobilitzat i 15.000 reparacions i manteniment, a banda de la construcció en si dels nichos. Després també se produïa una situació un poc il·lògica, que és que en l'anterior ordenança el preu dels nichos estava segons les tramaes, segons les files, la fila que te tocava. Però després, quan realment tu havies de soterrar a una persona, no podies triar si te tocava la primera, la segona o la tercera. Com a molt podies triar que si t'havia tocat la més cara, triar la última, que és sempre la més barata. Clar, davant d'esta situació també, i veient també la situació real d'altres municipis, el que s'ha decidit és posar el mateix preu, perquè realment a la gent se la soterra, no se tria quina tramar, sinó per ordre conforme se van produint les morts, no? I el que fem exactament també, el que s'ha comentat de l'esmena, és que se donava la situació de que la declaració de pobre de solemnitat és una declaració que ja està obsoleta i realment en este poble hem tingut persones que han tingut unes condicions econòmiques molt dolentes per a fer-se càrrec de lo que és el pagar un soterrar i l'ordenança no preveia que aquestes persones se'ls poguera eximir per el fet de no haver sigut declarades pobres de solemnitat. Ara en esta ordenança, ja en un informe de serveis socials podran estar exentes. També se manté el preu diferent per a Godella i per a la gent que està no només empadronada, sinó que està empadronada, que ha nascut en Godella, que ha mort en Godella, no només és per als empadronats, perquè també tenim moltes persones que han nascut així, però ara ocasionalment viuen fora i pensen que tenen que tindre també aquest dret. I també s'actualitza també el preu dels panteons, que és un preu que també, veient quins eren els preus de la comarca, també estava prou baixet. I este és l'objecte de la modificació. ¿Alguna intervenció al respecte? Sí, señor Musoles. Sí, buenas tardes a todos. En primer lugar, respecto de esta modificación de la ordenanza fiscal, hay algunas partes que sí que las compartimos plenamente, como puede ser además la enmienda que se ha propuesto, a la que nosotros nos sumaríamos, pero claro, esto se vota en conjunto y esto lo que supone al final, muy buena la explicación, pero lo que supone al fin de cuentas es una subida general de entre el 5 y el 200%, ¿vale?, de la tasa. Y incluso en panteones es una subida de más del 100%. Entonces al final lo que estamos votando aquí es el precio de la propia ordenanza. La política fiscal del equipo de gobierno ha distado mucho de la política fiscal que se hubiera aplicado por parte del Partido Popular. Entonces, aquí desde el primer momento se han subido impuestos, se han subido tasas, se han subido precios públicos. Ahora una muestra más es el tema de la ordenanza fiscal del Panteón, que vuelve a subir. Lo hemos vuelto a ver desde el 5 al 200%, el Panteón el 100%. Entonces, como en este aspecto no estamos en absoluto de acuerdo, pues el voto de este grupo será en contra. Gracias. Intervenció més. Jo només li posaré un exemple. La política fiscal del Partit Popular en un municipi com Montcada, que no està molt lluny de nosaltres, on vostès han governat fins a les últimes eleccions. En aquests moments, un nicho en Godella, crec que ho ha posat ahí Paco, has posat el preu dels nichos? En esta nova ordenança, un nicho senzill individual són 500 euros, un nicho doble són 1.000 euros en la regularització. Montcada, nicho senzill 950 euros, nicho doble 2.200 euros. Y eso es la política fiscal del Partido Popular. Por lo menos podría también hablar en Paterna, lo que ha habido en Paterna, lo que hay en Rocafort, lo que hay en pueblos. Es que es muy fácil hablar. ¿Y cuál era el precio anterior a 2013? ¿Lo sabemos? No. Gracias. Molt bé. Jo les dic que aquesta és la seva política fiscal. Alguna intervenció més?
Bé, doncs si no n'hi ha més intervencions, passem a votació. Vots a favor de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la tassa del cementeri? Vots en contra? Queda aprovada per majoria. Passem al següent punt de l'ordre del dia. El tercer punt de l'ordre del dia és el reconeixement extrajudicial de crèdit número 1/2016 per a realitzar el primer pagament de la segona anualitat de la sentència expropiatòria del Parc de la Devesa. Té la paraula la senyora secretària. La Comisión Informativa de Gobernación eleva al Pleno la siguiente propuesta: aprobar el expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito con el objeto de que el Pleno otorgue su autorización para aplicar al presupuesto vigente las obligaciones referidas. Expropiación Parque de la Devesa, 200.000 euros. Dar cuenta a los departamentos de Intervención y Tesorería. Sí, té la paraula la senyora Cataluña, regidora d'Hisenda. Bueno, esto simplemente es el reconocimiento de la obligación del pago de la sentencia de la Devesa, lo que puede reconocerse en este momento que no están aprobados los presupuestos del ejercicio 2016 y que se contempla la prórroga del presupuesto 2015. Entonces reconocemos la parte que se puede reconocer solamente porque pensábamos que además no iba a haber pleno en marzo y ya nos plantábamos en el pleno de abril muy cerca, entonces luego solamente quedará el reconocimiento de los intereses, 128.000 euros, que con el nuevo presupuesto ya se podrán reconocer, y el siguiente 263.000 euros, que bueno, pues también con el nuevo presupuesto se irán reconociendo y se pagará antes del 31 de mayo. No es más que el reconocimiento de la obligación de pago. Alguna intervenció al respecte? No? Val, doncs passem a votació. Vots a favor del reconeixement extrajudicial de crèdit número 1/2016 per a realitzar el primer pagament de la segona anualitat de la sentència expropiatòria del Parc de la Devesa. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Queda aprovat per majoria. Vale, el punt número 4 és la modificació pressupostària número 1/2016, crèdit extraordinari finançat amb baixa per anul·lació. Té la paraula la senyora secretària. La Comisión Informativa de Gobernación eleva al Pleno la siguiente propuesta: aprobar expediente de crédito extraordinario financiado con bajas por anulación consistente en crear en el estado de gastos la siguiente aplicación presupuestaria: habilitación Escuela Pinazo como conservatorio, 63.105 euros. Dar de baja en el estado de gastos el siguiente crédito presupuestario: reparación, mantenimiento y conservación de alumbrado, 12.105 euros, energía eléctrica, vías públicas, 25.000 euros, energía eléctrica, deportes, 16.000 euros, comunicación telefónicas, ayuntamiento, 16.000 euros. Sí. ¿Alguna intervención? Bé, sí, señor Soler. Sí, gràcies, senyora presidenta. Nosaltres en la comissió es vàrem abstindre perquè no havíem tingut temps de veure l'expedient, se presenta en despatx extraordinari i hem comprovat que aquesta modificació en tot cas porta la seva compensació en el projecte de pressupostos de l'any 2016, per tant les partides no es veuran afectades perquè ja contempla este reconeixement que anem a portar avui. Per tant, entenem que no hi haurà desequilibri i per això votarem a favor. Gràcies. Val, doncs passem a vot. Ah, sí, senyor Cardo. Sí, jo també explicar que jo vaig votar me vaig abstenir en la comissió per el mateix motiu, desconeixia en el seu moment el document i per tant no podia votar a favor. I ara simplement vull fer una observació que sumant les quantitats en el punt ascendeixen a 69.105 euros i després en el punt següent, el número 5, la quantitat que s'ha reservat és, si no m'equivocat, de 63.105 euros. I veig ahí una diferència de 6.000 euros. No sé si és per algun motiu en particular. Revisarem les partides i les ajustarem. No n'hi ha més.
Vale, gràcies. Però en tot cas el problema seria que reconeguérem algo del que no tenim prou o sigui, que reconeguérem una despesa sense tindre prou generació de crèdit. Com el que passa és al revés, que generes més crèdit que vas a fer de despesa, no n'hi ha ningú problema. Sí, però, sí, sembla que m'ha cridat l'atenció que hi havia una disfunció de xifres, res més. Molt bé, doncs passem a votació. Vots a favor de la modificació pressupostària número 1/2016 de crèdit extraordinari finançat amb baixa per anul·lació. Vots a favor. Vots en contra. Abstencions. Queda aprovat per majoria. El següent punt de l'ordre del dia, el punt número 5, és el reconeixement extrajudicial de crèdit número 2/2016. Té la paraula la senyora secretària. La Comisión Informativa de Gobernación eleva la siguiente propuesta. Aprobar expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito con el objeto de que el Pleno otorgue su autorización para aplicar al presupuesto vigente las obligaciones referidas. Habilitación Escuela Pinazo como conservatorio, 63.105 euros. Alguna intervenció? Val, si no n'hi ha intervencions, passem a votació. Vots a favor del punt número 5 del reconeixement extrajudicial de crèdit número 2/2016. Vots a favor. Vots en contra. Abstencions. Queda aprovat per majoria. Passem al punt número 6. Interessos de demora, obra, condicionament i millora de l'Ajuntament de Godella. Té la paraula la senyora secretària. La Comisión Informativa de Gobernación eleva la siguiente propuesta. Reconocer la obligación de satisfacer la cantidad de 18.609,50 euros a la Mercantil Dragados S.A. correspondiente a los intereses de demora previstos en la Ley 3/2004, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. ¿Alguna intervenció al respecte? Sí, senyor Soler. Musoles, que té el micro encès. Nosotros respecto de este apartado solo queremos hacer una pregunta a la señora concejal de Hacienda. Estos intereses de demora que vienen recogidos en la ley de 2004 de lucha contra la morosidad, que vienen reclamados ahora por la empresa Fomento Construcciones y Contratas, y se les reconoce, ¿el ayuntamiento los reconoce sobre la base imponible o sobre el total de la factura, estos intereses? Luego por explicar si se salvaguardan los intereses de los vecinos del municipio o no. Gracias. Pues en este momento no se lo puedo decir. Se lo consultaré y se lo explicaré. No sé si es por el total. Sí, senyor Soler. Bé, jo en tot cas manifestar que el nostre grup va abstindre's en este punt, perquè entenem que quan se mos reclamen interessos de demora cal negociar per a evitar pagar els interessos. Al llarg de la construcció, rehabilitació i construcció de l'Ajuntament, esta empresa va estar cobrant raonablement bé, en puntualitat. Els interessos de demora que demana, en alguns casos d'algunes de les factures, estan comptabilitzats en dies, no estem parlant de que no se li paga una factura en mesos o en... I per tant entenem que ahí hi ha marge de negociació de la mateixa manera que s'ha fet en altres moments i per això s'abstindrem. Gràcies. Sí, señor Musoles. Yo respecto de... Es que me llama la atención la respuesta que me da. Es que no me puede decir que no lo sabe. Es que eso sí se debe saber. Y además su grupo es el que más luchó en cuanto al no pago de la sentencia al parque de la dehesa. Entonces no entiendo que me pueda decir que allí no paguemos y aquí que nos reclamen intereses de demora y que no se haya ni siquiera visto si estamos pagando sobre un total de factura o sobre lo que se debería reclamar, si son los intereses, porque entonces estaríamos pagando también intereses de demora sobre impuestos, porque las facturas estas llevan IVA. Entonces, no entiendo cómo me puede decir, vamos a reconocerlo extrajudicialmente crédito en el pleno del ayuntamiento sin tener claro por qué lo estamos reconociendo o sobre el total que lo estamos reconociendo. Es que no lo deberíamos reconocer. O sea, primero tendríamos que tener claro sobre qué vamos a pagar intereses de demora y a partir de ahí llevarlo a pleno. Pero si no, es que no lo podemos votar a favor y no lo votamos a favor no porque no queramos ir
o no queramos que se le pague a cada uno lo que se le debe, sino porque no lo tenemos claro. Perdona, Reme, si vos, és que tinc l'expedient davant i estava comprovant-ho. L'importe base de càlculo d'interessos s'ha fet, la pregunta era si s'havia fet sobre la base imponible, no? S'ha fet sobre la base imponible. I, bueno, de tota manera consta, vull dir, està així tota la documentació i costen els informes de la intervenció. Ho dic perquè si la pregunta era això, la contestació és segons la documentació que obre així sobre la base imponible. Senyor Mussoles. No està inclòs l'IVA, només la base imponible, per a que ho sabera. Vale. Señor Mussoles, no sé si que desconfíe de mí porque en esta semana no lo he mirado, tengo que decirle porque sabe que desde el 15, cuando se presentó la Comisión de Gobernación, tuvimos en Godella un hecho luctuoso. Y ahí, en este punto, le puedo decir que no lo he mirado. Pero la interventora no pasaría este punto si fuera ilegal o fuera en contra de los intereses del ayuntamiento ni del pueblo. Perdón. Sí. En referencia a lo que ha dicho el señor Mussoles sobre nuestra posición como partido, le recuerdo que éramos el único partido que no estábamos en este ayuntamiento cuando se cogieron todas estas deudas. Bé, si no n'hi ha més intervencions, passem a l'aprovació dels interessos de demora de l'obra d'acondicionament i millora de l'Ajuntament de Godella. Vots a favor, vots en contra, abstencions, queda aprovat per majoria. El següent punt de l'ordre del dia... Perdona, s'han abstenido, no em voten. El següent punt de l'ordre del dia, el número 7, és l'acceptació de la donació acordada per la Diputació Provincial de València sobre la titularitat del vehicle marca Renault model Kangoo matrícula 7194 per a l'expedient de l'inventari de secretaria. La paraula a la senyora secretària. La Comisión Informativa eleva al Pleno la siguiente propuesta. Aceptar la donación del vehículo Renault modelo Kangoo, matrícula 7194BIS, número de inventario 7568 de la Diputación de Valencia para atender las necesidades propias del municipio de Godella. Proceder a la formalización de la cesión en documento administrativo por parte de la señora alcaldesa o persona en quien delegue y una vez formalizada la cesión y recibido el vehículo, tramitar el cambio de titularidad del mismo ante la Jefatura Provincial de Tráfico. Bé, això simplement és que, com vostès saben, nosaltres tenim un vehicle cedit a la Plataforma de Solidaritat Ciutadana de Godella, però és un vehicle que compartim tant la plataforma com els treballadors de la brigada d'obres de l'Ajuntament i de vegades se produeixen situacions en què ells la necessiten i necessiten el vehicle i nosaltres també. Vàrem fer una sol·licitud a la Diputació per a que ens donara un vehicle i hem tingut la sort i també volem agrair la disponibilitat de la Diputació de València d'haver-nos cedit este vehicle que serà posat a disposició de la plataforma per a que així ja no tinguem que estar tornant-nos en el seu ús. Jo, des de luego, vull que consti expressament el nostre agraïment a la Diputació. Alguna intervenció al respecte? Si no n'hi ha més intervencions, passem a la votació. Acceptació de la donació de la Diputació sobre la titularitat del vehicle marca Renault Kangoo. Vots a favor? Queda aprovat per unanimitat. El punt número 8 és la dació de compte de la resolució d'alcaldia de la declaració de Vic immaterial a favor de les normes de Castelló. Això havia d'haver passat com una moció al ple, però tenia un termini per a la seva presentació que era abans de que se celebrara este ple, per tant se va apropar per resolució d'alcaldia i només el que se fa ara és donar compte d'aquesta resolució. Alguna intervenció al respecte? Doncs passem al punt número 2, 9. Moció conjunta sobre la recuperació de la memòria històrica. Té la paraula la senyora secretària. Eso de los acuerdos, si quieres lo tengo yo aquí.
Los acuerdos a adoptar de acuerdo con la moción serían los siguientes. El Pleno del Ayuntamiento de Godella, en cumplimiento de su deber como institución democrática, se compromete con la recuperación de la memoria histórica de acuerdo con el artículo 9.1 de la Constitución española, en base al ordenamiento jurídico vigente y según lo dispuesto en la Ley 52/2007, tomará las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación personal o colectiva de la revuelta militar, de la guerra civil y de la represión de la dictadura. No es el caso en Godella. El Pleno del Ayuntamiento de Godella acuerda la revisión de todos aquellos acuerdos o convenios de colaboración, así como la retirada de subvenciones a aquellas entidades privadas que conserven escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación personal o colectiva de la revuelta militar, de la guerra civil y de la represión de la dictadura. No es el caso en Godella. El Pleno del Ayuntamiento de Godella insta a la Administración regional a impulsar, junto con la Diputación en su caso, la elaboración de un mapa de fosas y un catálogo de vestigios fascistas. El Pleno del Ayuntamiento de Godella solicita a las comunidades de propietarios de los edificios construidos por el antiguo Ministerio de la Vivienda que, a ser posible, retiren los símbolos franquistas existentes en tales edificaciones. Este acuerdo será remitido al Gobierno autonómico y a la Diputación provincial. Una intervenció al respecte? Sí? Con La permiso. palabra, espera, que estaba mirando el apellido. La señora Cuenca. Gracias. Vamos a ver. Simplemente desde el Grupo del Partido Popular queríamos intervenir en esta moción y no para justificar ni para explicar, no para justificar el voto, sino para preguntar el sentido de esta moción en el Pleno del Ayuntamiento, porque, vamos a ver, vaya por delante y excusatio non petita accusatio manifiesta, es decir, no es una justificación, no es una excusa, quede bien claro que la dignidad de todas las personas está por encima de todo y sea cual sea el medio para conseguirla será bienvenido, pero he leído la moción y no sé si es por mi formación jurista o no sé, pero no me cuadraba lo que leí en la moción con la adopción de acuerdos que está al final del texto que se presenta por el Partido de Esquerra Unida del País Valencià en la moción. En primer lugar, yo me he leído el texto de la moción y se habla de que a raíz de la aprobación de la Ley de la Memoria Histórica, la Ley 52/2007, es una ley, está aprobada en el Parlamento y es una ley que, como todas las leyes, garantiza, protege, favorece los derechos de las personas y la exigencia de esos derechos a las administraciones públicas y a las instituciones públicas. Por tanto, ya hay una ley que lo garantiza y, efectivamente, el derecho de las familias, de las personas desaparecidas, está recogido en los artículos del 11 al 14. En segundo lugar, se habla de la escasa aplicación de esta regulación. Las leyes son leyes para todos y si consideramos que la regulación es escasa o que la aplicación de la ley no es la correcta o que no se hace debidamente o que se debería hacer más, lo que tenemos que hacer es instar los procedimientos que la propia ley recoge para que esa ley tenga efectividad. Dice, la escasa aplicación de esta regulación están sometidos a una auténtica carrera de obstáculos insalvables en la mayoría de ocasiones. Pues si está regulado por ley y hay procedimientos y se pueden iniciar esos procedimientos para que todo eso se reconozca, se haga, se favorezca, se garantice y se proteja, lo que hay que hacer es que para que un derecho se reconozca, lo que hay que hacer es instarlo, es pedirlo. Y ya tenemos la ley y la ley es para eso y nos da un cauce. Además me sorprende muchísimo porque esta parte de los artículos 11 a 14, la ley, en este caso la ley 52/2007, la ley de la recuperación de la memoria histórica, todas aquellas víctimas, familiares, víctimas o si las víctimas han fallecido, en su caso los familiares, pueden iniciar el procedimiento, pero ellos y solo ellos. Es decir, son los que están legitimados para iniciar esos procedimientos. La ley legitima a las víctimas y en el caso de que hayan fallecido a sus familiares para hacerlo y los protege, insisto, y lo garantiza y lo favorece. En el caso de que esas víctimas no tengan familiares, las propias administraciones públicas pueden hacerlo a través de un procedimiento de todas aquellas personas que tuvieron o que han tenido alguna
algún puesto de trabajo en alguna administración o institución pública. Es decir, que vamos a ver, la escasa aplicación de esta regulación, yo no puedo instar ese procedimiento si no tengo una persona familiar que ha fallecido y que ha sufrido persecución, yo no puedo hacerlo. Es decir, la ley lo regula, es decir, la ley regula que tienen que ser las víctimas o sus familiares. Se dice que las administraciones públicas elaborarán y pondrán a disposición de todos los interesados en su respectivo ámbito territorial. Bueno, pues que si se pone a disposición y si la ley lo recoge, pues se exige y punto. La colaboración, la intervención, etcétera, etcétera. También lo que es, perdonen un poco si estoy un poco nerviosa porque es la primera vez que intervengo y quiero decir tantas cosas y seguro que no hay tiempo, que igual me atropello, pero supongo que sabrán disculparme. La ley lo que recoge, y para mí es en su exposición de motivos lo más importante, es contribuir a cerrar heridas aún abiertas, dar satisfacción a quienes sufrieron la consecuencia de la guerra civil, y que la ley reconoce y amplía derechos a favor de quienes padecieron persecución o violencia por razones políticas, ideológicas o religiosas durante la guerra civil y la dictadura, y para adoptar medidas complementarias destinadas a suprimir elementos de división entre los ciudadanos. La ley hace una condena del franquismo, la ley hace una condena expresa del franquismo, porque así lo aprobó, se fue aprobado tanto por la Comisión Constitucional del Congreso en el año 2002, que además se hizo por unanimidad, y el Consejo de Europa en 2006. Y continuando con el sentido o lo que yo veo regulado en la ley, es decir, todo esto que intento, no sé si lo conseguiré explicarme, es porque necesito saber el porqué de esta moción. Es decir, hay una ley, están protegidos, quien está legitimado tiene procedimientos, tiene vía, y además hay presupuestariamente está dotada, incluso en el año 2013, la ley, su contenido presupuestario no se agotó, después sí que se redujo, pero actualmente se ha pasado de 2 a 6,5 millones la dotación presupuestaria de esta ley, se sacó de una partida presupuestaria, se ha metido en otra, pero bueno, ahí está y continúa en el 14 y en el 15, presupuestariamente está dotada. Luego también me dice que algunas entidades privadas, principalmente una tan significativa como la Iglesia Católica, vamos a ver. Por la parte de las personas, yo creo que la ley las protege, es decir, víctimas y familiares pueden iniciar procedimientos para exhumación, para reconocimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Y si no se hace, que se exija, que hay cauce, que hay procedimiento, hay presupuesto y está perfectamente dotada y datada. Por lo tanto, en esa parte no creo que como corporación municipal tengamos nada que aportar. Bueno, si se pide que se favorezca en el caso de el municipio de Godella. Y luego, en segundo lugar, quería también que en la parte para la exhumación de cadáveres, en los lugares en los que estén, etcétera, etcétera, ahí también las administraciones públicas deben de colaborar, pero siempre a instancia de parte. Y las administraciones públicas tienen que colaborar, facilitar, elaborar el mapa de las fosas, las administraciones municipales, diputaciones, etcétera, comunidades autónomas, para que se elabore el mapa, y una vez elaborado el mapa, y además la ley regula perfectamente cómo hay que hacerlo, en el caso de que sean terrenos privados, cómo hay que hacerlo, cómo se tiene que expropiar provisionalmente, es decir, perfectamente regulado, dotado, y tampoco no sé muy bien, continúo el porqué de esta moción. Y luego también cuando habla de que hay entidades privadas, porque claro, en la ley habla de lo público y de lo privado. En lo público se puede intervenir las administraciones públicas, en lo privado es privado, y tienen que ser, oiga, pues hagan esto, que no se salte la dictadura o que no se salte la persecución, etcétera, etcétera. Pero es privado. Y entonces dice la moción, algunas entidades privadas, principalmente una tan significativa como la Iglesia Católica, mantienen numerosos símbolos de la exaltación del franquismo en sus edificios, al tiempo que viene recibiendo subvenciones anuales de las administraciones públicas. Vale, la propia ley lo dice.
las administraciones públicas, si consideran que los edificios o el patrimonio de la Iglesia Católica contiene vestigios que animen o que proclamen la dictadura y la revuelta militar, pues que se le conmine a eliminarlos. Vale. Pero hasta ahí tendrán que querer quitarlo o lo que sea. También me sorprende lo de la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica efectivamente es una institución privada con la cual las corporaciones locales, las comunidades autónomas y el Estado tienen convenios, no solo subvenciones, tienen convenios sobre todo en el ámbito social y yo los quería dar los datos, si me lo permiten y los encuentro, porque con tantos votos al final me voy a perder. A ver, simplemente era, a ver, aquí, la Iglesia Católica, en el ámbito, por ejemplo, de la atención penitenciaria, tiene, los datos son los últimos que he podido consultar, se atienden a más de 82 centros penitenciarios con más de 45.000 presos con voluntarios. Y también tiene centros para la acogida de reclusos en libertad provisional, 54 para atención a toxicómanos, 24 para enfermedades de SIDA. Bueno, me voy a limitar a la memoria de Cáritas Española, que se invirtieron 170 millones de euros entre sus 17 programas de asistencia social y desarrollo, acogida, infancia, familia, juventud, mujer, mayores, empleo, comunidad gitana, drogodependencia, SIDA, sin techo, reclusos y discapacidades. En algunas grandes ciudades de este país solo existen convenios con la Iglesia Católica que a través de sus voluntarios realizan estas labores. Solo, y son convenios, no son subvenciones. Y además, la Iglesia en España también la labor de cooperación internacional en instituciones como Cáritas, con programas de más de 18 millones de euros, o a Manos Unidas con más de 46 millones de euros. Me imagino que las autoridades públicas y esta institución privada, cuando convenien, tendrán que apañarse ellos con sus convenios y entre ellos negociar o lo que tengan que hacer. Yo no soy la Iglesia Católica, ya verán lo que tienen que hacer, exactamente igual que las instituciones públicas. Sí, voy acabando, sí, vale, pues simplemente para acabar. El primer acuerdo dice que el Pleno del Ayuntamiento, para la retirada de escudos e insignias, no es el caso en Godella. Si no es el caso en Godella, ¿para qué lo traemos al Pleno? El segundo, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación personas o colectivas de la revuelta militar, que no es el caso en Godella. Pues como esto somos una corporación municipal, simplemente o me lo explican o no lo entiendo. Y dice que el Ayuntamiento de Godella insta a la Administración Regional a impulsar junto con la Diputación la elaboración de un mapa de fosas y un catálogo de vestigios fascistas. Para no extenderme, la ley también regula a partir del artículo 15, 16 y 17, es decir, lo delimita la territorialidad de esto, de dónde se puede hacer y cómo. Si en Godella hubiera fosas o que se pudieran poner en el mapa, pues se tendría que pedir y, por supuesto, instar, porque la dignidad y la recuperación de esa dignidad del que ha sufrido persecución por motivos políticos, religiosos o ideológicos no se puede consentir. Y ahí estoy a su lado. Pero no entiendo el sentido, el objeto, y para qué tengo yo que votar si de todo lo que regula la ley, que ya está regulado, que las personas físicas o las víctimas ya tienen su procedimiento. Y las instituciones públicas, su obligación es garantizar, fomentar, proteger y favorecer, como derecho que tenemos, que se inste, que se favorezca, se garantice y que se proteja. Pero si de todo esto que regula la ley no es el caso de Godella, por eso no entiendo el objeto de la moción. Y por eso era no para explicar, pero sí para explicar el porqué de nuestro voto en este punto. Espero haber podido explicarme bien, disculpen por la extensión, pero quería explicarme lo mejor que pudiera para que se entendiera bien el voto de nuestro grupo municipal. Muchísimas gràcies. Molt bé, té la paraula el senyor Cardo. Per al·lusions. Moltes gràcies per haver pres tanta mesura en la moció. Mire, i s'agraeix la informació. Mire, en primer lloc, comentar-li que l'objectiu de la moció és, com vostè molt bé ha dit, instar. És instar, val? És a dir, és sol·licitar a les diferents administracions que fiquen en marxa el funcionament legal que té aquesta llei.
I li fico un exemple. Li fico un exemple. Fa 15 dies van ser exhumats els restes de Teòfilo Alcorissa, un veí familiar d'ací de Burgisot. Portava treballant la seva família per la recuperació més de 50 anys. Considere que si això és que té dret i la que l'administració actua d'una manera diligent, la veritat, crec que té un poc de temps el tema. ¿Puedo contestar? Yo creo que la opinión del Partido Popular ha quedado ampliamente explicada. Hem sigut molt respetuosos en la seva intervenció, però bueno, és que ell no en té que contestar res, ell està donant la seva opinió. És que vull dir que s'ha donat temps suficients per explicar la postura. Has acabat? No. Sí, era un exemple puntual de fa 15 dies i molt a prop d'ací, que les coses costen. A més, per a que aquesta persona poguera fer tota la qüestió de la identificació, fins i tot ha tingut que intervenir institucions de fora del país. Si això és que la llei està ahí donant suport i treballant perquè aquesta recuperació siga àgil i diligent, la veritat és difícil de comprendre. L'objectiu de la moció és instar a que aquesta llei que està ahí, que es complisca, que se porti a cap de totes a totes i no a trossets en totes les dificultats. I després, si s'ha ficat aquestes qüestions és perquè és una moció que s'està presentant a tots els municipis del País Valencià. Aleshores, afortunadament, i per això jo m'enorgullisc que en el cas de Godella, en el primer i en el segon punt, en aquests moments no és el cas, de la qual cosa jo estic superorgullós d'estar en un poble en el que això no està, però malauradament en altres pobles d'este País Valencià encara tenim en moltes façanes de les esglésies i altres llocs elements d'este període dictatorial i de la guerra que no deuen d'estar ahí presents. Aleshores, per això s'ha ficat, per a que en aquest poble això no se n'adona. I hem acabat per això, instant a que els restes i els llocs en el que han pogut haver actes en la guerra civil i en la dictadura s'estiguen identificats, perquè això ho demana la llei de memòria històrica, que estiguen identificats per a que la gent es puga passejar, es puga conèixer i que no tornem a caure en aquests grans problemes que va suposar la guerra civil i la posterior dictadura. No hi ha més. Gràcies. Algun grup més vol explicar la seva posició al respecte? No, doncs passem a votació. Vots a favor de la moció conjunta dels grups polítics Esquerra Unida, Compromís, PSOE, Canviem entre tots per la recuperació de la memòria històrica. Vots a favor. Vots en contra. Abstencions. Queda aprovada per majoria. Passem a la següent moció, que és la moció presentada per el grup polític municipal del Partit Popular sobre l'IBI agrari. Té la paraula la senyora secretària. Los acuerdos a adoptar, según la moción presentada, son que el Ayuntamiento de Godella solicite a la Generalitat que destine fondos de la partida de contingencia de los presupuestos de la Generalitat Valenciana a aliviar la carga impositiva de los agricultores, subvencionando la totalidad del IBI agrario que estos pagan a los ayuntamientos, iniciándose a la par la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles, bonificando al 100% la cuota aplicada a los mismos, teniendo la misma aplicación en el primer ejercicio posible, esto es, en 2017. ¿Alguna intervenció? Sí, senyor Soler. Anem a veure, la moció conforme està presentada jo crec que necessitaríem tindre més informació. Jo demanaria que se retirara, n'hi ha temps per a poder estudiar-la en tranquil·litat, perquè la seva aplicació no podria ser possible abans de l'exercici 2017. Jo crec que hauríem de demanar informes als nostres tècnics, al tècnic agrícola, per a que ens diga realment quina és la situació en el camp de Godella, quina ha sigut la incidència de la sequera en els camps i en els cultius del nostre municipi, i a partir d'ahí podem plantejar-nos accions, vull dir, i podem no solament pensar en estos o en altres,
però jo en aquest moment el nostre grup no té els suficients elements com per a poder manifestar-se a favor d'una moció d'aquestes característiques. Per això demanaria la retirada, que s'estudiarà per part dels tècnics i en tot cas ja es plantegem quines possibilitats i fins a quin punt es pot plantejar una qüestió d'aquest tipus. No? Gràcies. Senyor Alonso. Bueno, nosaltres també, el nostre grup, Compromís, pensem el mateix que ha dit el senyor Soler, perquè la moció veritablement no dona lloc a saber el que exactament estan demanant, perquè al final se demana que la Generalitat subvencione un impost que ve determinat per una normativa estatal, que a damunt d'aquesta normativa estatal estableix un marc del qual no te pots eixir respecte a bonificacions, ni s'estableix la manera de fer-ho. No s'estableix ni si qui paga l'IBI, que el principi deu ser el propietari del camp, és qui el treballa i qui paga l'aigua, per exemple. Ni tan se vol ni ha cap estudi respecte a la incidència pluviomètrica que ha hagut al municipi de Godella, que jo suposo que serà de sequera molt gran, com està havent en tot el país. Per tant, jo sí que els demane que presenten una això més seriosa i que s'estudie pels departaments tècnics corresponents. Si no, el nostre grup votarà en contra perquè trobem que no té una consistència per a poder-la aprovar, ni tenim cap garantia de que siga possible el fer-ho jurídicament. Sí, senyor Cardo. Sí, Esquerra Unida també, si no se retira, votarà en contra la seva moció, donat que no sabem exactament a quins llauradors va afectar, perquè lamentablement al municipi de Godella hi ha molts camps que estan baldius, no estan conreant-se. No té trellat que s'apliqui aquesta moció a camps que no s'estan conreant, això una. I en segona consideració, si jo no llegim mal, aquesta exenció, quin seria el seu límit, quan acabaria, o és que és per a sempre? Gràcies. Sí, senyora Ferrer. Nosaltres també trobem que és una moció poc raonada, que provoca molts dubtes, trobem que no queda ben explicada, és una mica reiterar tot el que ja s'ha dit. No obstant això, en el cas de que tot això es subsani, es presenti ben identificat, amb tot ben detallat, nosaltres exposant tots els problemes no tindríem problema en adherir-se, però ara mateix no estem a favor, estem en contra, vaja. Sí, señor Musoles. Sí. Bueno, la verdad es que no me extraña la posición de prácticamente todo el equipo de gobierno. Me parece que su vinculación o los problemas del campo por lo que se está produciendo, todo depende de un estudio, pero no solo es la sequía y los riegos que han producido, es que además viene unido al bajo coste de la producción en el propio campo. O sea, estamos hablando de precio del propio producto, que a los agricultores es como a perro viejo, a perro flaco todos son pulgas. Pues eso es lo que les está ocurriendo. Desde el Partido Popular sabíamos que cuando se propone una modificación de una ordenanza fiscal a la baja, pues al equipo de gobierno como le chirría, porque ellos ya lo hemos visto con el tema de la tasa de la ordenanza fiscal, vamos hacia arriba, nosotros intentamos que vaya hacia abajo, donde se pueda hacer. Esta modificación, por decírselo al señor Joan Alonso, o el señor Alonso del Grupo Compromís, que dice que es una normativa estatal, ya se intentó aplicar aquí y no salió adelante. En la legislatura pasada ya se intentó establecer una exención, establecer una bonificación sobre el IBI agrario. Es que es competencia de este ayuntamiento. Entonces, está en nuestra mano el poder ayudar a quien lo necesita, y en este caso al agricultor, por lo que se ha producido, o poner las mil excusas de decir, oiga, es que yo necesito un estudio, es que a mí me hace falta que sea el técnico de medio ambiente. Ya estamos, es un razonamiento muy manido, que ya lo tenemos. Entonces, no esperábamos que se sumaran. Será la política del Partido Popular la que se tenga que aplicar en cuanto a bajadas y en cuanto a bonificaciones de impuestos y ayudas a determinados colectivos. No esperábamos menos. Gracias. Jo volia afegir, si Sí, és possible. Seré breu, Per favor. Sí, señor Musoles, mire, yo como concejal de Agricultura no he tenido ninguna protesta por parte ni del Consejo Agrario como máximo representante de los labradores de que tengan este problema. Entonces,
vamos, lo que usted ha dicho a mí no me cuadra con la información que yo tengo. Solo una cosa, Puc parlar jo? Hombre, un moment. I així després ja me contesta a mi també per al·lusions. A veure, jo crec que realment, i ho parlo en coneixement de causa, els llauraors i les llauraores de tot este país estan patint molt des de fa molts anys, no només per la sequera, sinó per les polítiques que s'ha portat endavant per tots els partits que han estat en el govern d'Espanya, que han defensat sempre l'agricultura continental front a l'agricultura mediterrània. I, de veres, jo estic d'acord que se bonifique als llauraors de pagar l'IBI rústic, però el que no estic d'acord és que vostè facin les coses malament, perquè vostè me pot dir, van a pagar ells l'IBI, nosaltres els anem a eximir i després la Generalitat ens va pagar a nosaltres aquests diners? Els anem a bonificar nosaltres en base a quin article de la norma de l'Estat, que és el que estableix les bonificacions, els anem a eximir? Vull dir, jo ja sé que així tots venim a fer política, però clar, la política s'ha de fer ben feta. Vostè porta una moció en la que diga com eximim als llauraors i per quins motius de pagar l'IBI urbà i a quins llauraors, perquè l'IBI no el paguen, per exemple, els arrendataris, el paguen els propietaris. Eximim els propietaris també que no treballen la terra? Eximim els propietaris de grans superfícies que la tenen arrendada als llauraors? A qui eximim? Vostè realment pensa que aquesta moció conforme està se pot aprovar? Nosaltres no li hem dit més que la retire i que portem una moció conjunta. Vostès en altres ocasions, nosaltres hem presentat una moció i vostès ens han dit volem adherir-se si s'inclouen totes aquestes coses. Bueno, i al final s'ha fet una moció conjunta. Estem tots dient-li que estem d'acord, però estudiant a qui s'eximís, en quines condicions i qui eximís. Perquè, clar, és que és molt fàcil dir i la Generalitat que pague? I per què no l'Estat? L'IBI qui el regula? No el regula l'Estat? Què té que veure la Generalitat? És que, clar, o és que ara sí que té que veure perquè ha hagut canvi de partido. Entonces, per favor, vull dir, la política se demostra fent polítiques, no en un moment determinat que se les eximisca perquè n'hi ha pluja, perquè no ha hagut pluges. Només per esta causa, perquè potser n'hi ha altres causes també per a eximir-los. Per tant, nosaltres, el que sí que podem fer és, en aquests moments, si vostès no la retiren, evidentment votarem en contra i portarem una més treballada i en més arguments i diguen qui eximís en base a quin article, perquè, per exemple, vostè sap que este Ajuntament en la legislatura passada va modificar l'ordenança reguladora de l'IBI i una de les coses que se va acceptar dins dels límits que posa l'Estat, que no ho oblidem, posa l'Estat quins límits podem dir, diu, se podrà producir una bonificació d'hasta el 95% a favor d'aquells immobles en els que se desenvolupen activitats que siguin declarades d'especial interès o utilitat municipal. Per què no portem una moció dient que l'agricultura se declara una activitat d'especial interès? Per què no? Però fem les coses ben fetes. No és que votem en contra perquè no estiguen d'acord en la moció, és que no s'entén, és que no sabem què és el que volen. Una declaració política i ja està, i això com se gestiona després. Entonces, si vostès no la retiren, votem en contra, però jo crec que ens podem comprometre tot el govern a portar una moció en condicions de a qui se pot bonificar i en quines condicions. I ara, si té la paraula, així me contesta a mi també. Muchas gracias. Yo, respecto de la bonificación o de la exención, y viene regulada, es un tributo local. Al final la competencia es del ayuntamiento y es quien lo tiene. Y es quien lo puede gestionar. En cuanto a que se dote la partida presupuestaria en el presupuesto de la Generalitat Valenciana, es porque el campo valenciano, y tampoco nos importaría que se incluyera dentro de los presupuestos generales del Estado, para que se bonificara y que se ayudara a toda clase de agricultor en el Estado español. O sea, aquí al final lo que estamos buscando es los mecanismos para que desde nuestro poca competencia que hay en cuanto a la materia agrícola, podamos favorecerlos en lo que ellos creo que se merecen. Y en cuanto a la concejal que no le han trasladado estas quejas, yo solo le pido que en el próximo Consejo Agrario usted le informe que el Partido Popular propuso que se les bonificara el IBI para el del 17 y que usted, como concejal de Agricultura,
presidenta del Consejo Agrario, votó en contra. No le pido más. Gracias. Presidenta no, però informada le puedo decir que estoy. Molt bé, pues ara sí que passem a votació. Jo crec que ja està prou debatuda la qüestió, perquè entenc que el Partit Popular no la retira, no? Va. Vots a favor de la moció presentada pel grup polític municipal del Partit Popular sobre l'IBI agrari. Vots a favor. Vots en contra. Abstencions. Pues queda desestimada la moció. El punt número 11 és la moció conjunta dels grups polítics municipals Compromís... Perdó? Sí? Vols explicar el vot? Del punt 11. Sí? Sí. Bueno, però espera, que encara no hem dit el punt. Que s'adheriu a la moció per a que conste en la proposta? Vale. Moció conjunta dels grups polítics municipal Compromís, PSOE, Canviem entre Tots, Esquerra Unida, Partit Popular i Ciutadans contra la corrupció. O sigui, de tots. Té la paraula la senyora secretària. Vale, la llei... Sí, 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 vale. Senyora Prades. Vaig allà. A veure, vaig a llegir sols la proposta d'acord i el primer punt seria exigir l'obligació de reposar els diners públics dels ciutadans per a aquells que han comès el delicte. 2. Exigir l'actuació immediata i pública per part de les formacions polítiques per a la separació de responsabilitats i o representació dels corruptes. 3. Exigir la retirada dels honors públics a les persones corruptes en totes les seues modalitats, plaques commemoratives, places, estàtues, condecoracions, etc., instant a les entitats ciutadanes al suport en aquestes accions. 4. Exigir el compliment rigorós de la llei en els mecanismes de control en la gestió de les administracions públiques. 5. Rebutjar la corrupció en totes les seues formes i lluitar contra aquesta en tots els àmbits de la vida pública, promovent la qualitat de la democràcia, presidida per l'ètica i la dignitat. 6. Defendre el nom de la societat valenciana treballadora, honesta i lamentar profundament l'estafa econòmica i moral a la que els corruptes se'ns han sotmès. Alguna intervenció al respecte? Bueno, figura, només han llegit els acords, figura també en el cos l'exposició de motius. És una moció que ha sigut promoguda per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies i recolzada per tots els partits polítics. Jo crec que molt oportuna després de la vergonya que estem passant últimament els valencians i les valencianes, en aquest cas concretament i en general molts altres territoris de l'estat espanyol, però nosaltres estem sent especialment castigats en aquest tema i per tant ja vos dic que va ser consensuada per totes les forces polítiques. Passem a votació. Vots a favor de la moció conjunta de tots els partits polítics sobre la corrupció. Vots a favor? M'alegre que quedi aprovada per unanimitat. A Ciengo d'ella sí que tindrem plaques que retirar perquè alguns d'ells estan en aquests moments ja condenats. El punt número 12 és la moció conjunta de tots els grups polítics municipals del Dia Internacional de la Dona. Té la paraula la senyora Bueso. Hola, buenas tardes. Leeré los acuerdos. Primero, conmemorar el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer, promoviendo eventos dirigidos a reforzar el principio de igualdad entre mujeres y hombres. Segundo, el compromiso de todos y todas en el trabajo común para evitar todo tipo de desigualdad a través de las instituciones que representamos, empezando por la total incorporación de la mujer en los cargos de responsabilidad política y social para garantizar una actuación conjunta desde dentro de nuestras organizaciones. Tercero, apostamos por una solución integral para la eliminación definitiva de la violencia de género, tanto a través de la prevención como de la lucha contra la violencia ejercida hacia las mujeres. Creemos necesario habilitar todos los instrumentos legales pertinentes para la total erradicación de esta lacra social, así como la creación de foros de participación donde se apueste por una actuación conjunta de las instituciones y la sociedad civil para concretar medidas de actuación que faciliten la coordinación de actuaciones. Cuarto,
Consideramos que el derecho a la igualdad debe inculcarse desde la infancia, siendo esta la única forma de conseguir que en un futuro los hombres y mujeres convivan de una manera igualitaria y solidaria, por lo que es necesario potenciar la coeducación en la escuela a través de todo nuestro sistema educativo. Quinto, que es imprescindible que la mujer cuente con todos los medios para su consolidación en el mundo laboral a través de medidas positivas desde todas las instituciones, como son los planes de igualdad y en particular desde nuestras corporaciones locales, para conseguir una mayor conciliación con la vida familiar entre hombres y mujeres. Sexto, los ayuntamientos, como administraciones más cercanas a todos los ciudadanos y ciudadanas, nos comprometemos a realizar el máximo esfuerzo para contribuir al desarrollo de una forma cercana y cotidiana de todos los planes y programas que nos conduzcan al fortalecimiento de una sociedad igualitaria y sin discriminaciones. Alguna intervenció més al respecte? Pues si no n'hi ha intervencions, passem a votació. Vots a favor de la moció conjunta sobre el Dia Internacional de la Dona el 8 de març. Vots a favor. Queda aprovada per unanimitat. Ara ja no n'hi ha punts de despatx extraordinari, ja passem a donar compte primer de les resolucions d'alcaldia i dels informes d'intervenció sobre resolucions de discrepàncies. Alguna intervenció al respecte? No n'hi ha intervencions. Passem al punt ja de pregs i qüestions. Algun prec o alguna qüestió? Val, sí, senyor Cotanda. Bona vesprada. Mira, lo que també nosaltres el que volem, perquè és que parlo tan ràpid i acabo enseguida que no me costa alçar la braç, ¿no? Yo me quedo a vegades, y bueno, ya parlaré. Bueno, voy a comentarte que és veritat que la moció que se presenta per compromís pues, sí que estarem a favor, però també volem, per favor, que se rectifique en la fulla web, perquè no estem ahí. Això seria una de les coses. També voy a preguntar a la consellera d'Hacienda que presumptament els pressupostos de 2016 igual ja s'han acceptat, ja s'han firmat, presumptament, d'acord? Entonces, és veritat que ha hagut molt de modificacions de crèdit, perquè ha hagut molts. I pregunto jo ara, si presumptament els pressupostos de 2016 ja s'han firmat a la Junta de Govern, se van a modificar més crèdits? Gràcies. Estem a punt de traure-los, entonces espere que no n'hi hagi ja ninguna modificació pressupostària i que ja los següents siga en el pròxim ple aprovar-los, si no hi ha ja ningú inconvenient. Sí, jo al respecte perdona, entonces ja te dice, perquè si no se m'oblidarà. Sí que volia informar tant a les persones que ens escolten per la ràdio com que veuen el ple i als assistents, per supost, que el ple del mes de març, donat les circumstàncies festives que se produïssin, que cauen les falles i la Pasqua totes seguides, és molt probable, la data que nosaltres tenim prevista és el 14 de març, vos ho anirem informant, però que el ple ordinari no se produirà l'últim dijous de mes perquè és que cauen en plenes festes. Estem treballant per a que puguen ser les comissions i tot i el ple abans el dia 14 de març. Perdona, continua. Una altra pregunta que tenim, que hem vist que n'hi ha gent que no està molt contenta, no? A veure, resulta que el tema de l'alumbrat està molt bé que siga LED, val? I que en la facturació n'hi hagi menys gastos de diners. Però el problema que tenim que no fa la llum que tenia que fer. Fa una llum blanca i una llum que no és viva, val? I molta gent s'ha queixat. És igual que el carrer on està el casino musical, que també és veritat que no n'hi ha la llum que tenia que veure, perquè molta gent diu que n'hi ha una llum molt pobreta. Entonces, m'agradaria saber si se va a prendre alguna medida sobre el tema de alumbrat i que se puga millorar millor de lo que està. Gràcies. Bé, jo te conteste. En el carrer Músic Francisco Caballero conec perquè és en el que visc, és de veres que n'hi ha poc alumbrat, però n'hi ha poc alumbrat perquè, entre altres coses, quan varen tombar la finca, que ara és un solar on s'ha permès l'aparcament, ahir n'hi havia faroles que han desaparegut, per tant és cert que n'hi ha una part del carrer que s'ha quedat fosca, se va posar una farola
en el solar en estos moments, però claro, cara al carrer no se podia posar perquè no n'hi ha façana, i és un dels carrers que esperem que canvien a LEDs, i és de veres, això ja va per a gustos, que n'hi ha qui li agrada més la llum groga que la llum blanca, però és de veres que les LEDs en estos casos en els que les faroles estan baixetes sí que donen més llum. Els LEDs on segurament poden donar llum, poden donar problemes, és en aquelles faroles que són molt altes, perquè ahí sí que és de veres que se queda un poc pobre. De tota manera, també vos vull informar que abans d'instal·lar les LEDs en qualsevol carrer s'han fet uns estudis luminotècnics, perquè no en tots els carrers anem a posar LEDs, perquè aquells que l'estudi luminotècnic no ho aconsella, pues deixarem la llum com està en aquests moments. Vull dir, no se va canviar a LEDs tot el poble, ni el casc antic, ni tot l'Eixample, ni tot Camp Olivar, sinó només aquells que l'estudi luminotècnic aconsella que se canvie a LEDs. El color ja, això va a gustos. Algun prego, alguna qüestió més? Sí? Sí. És que avui me toca a mi, que m'he deixat parlar. Ana, a veure, perdona que insistisca una altra volta, però torna a repetir el tema de la pujada de l'ermita. ¿Se va a hacer algo en el tema de lo que se va a hablar en el seu moment? ¿Se va a reparar algo? ¿Se va a hacer un manteniment? La pregunta que te diré moltes vegades perquè estic molt preocupat. Esperem que en el pròxim pressupost tinguem partides pressupostàries suficient, però és que és molt cara la reparació d'aquestes coses, però a finals d'any no ho hem pogut fer perquè la partida ja estava agotada i ara en el nou pressupost ho mirarem. Señora Cuenca, tiene la palabra. Gracias. No, simplemente quería preguntar por el ruego que hice en el pleno anterior respecto a la situación de la calle Ermita Nova a la altura del colegio y en Sana, a las horas de salida del colegio. Yo no he visto ningún cambio y no voy a sacar más fotos porque ya, ¿para qué? Pero no he visto ningún cambio ni he visto ningún policía municipal en la zona, por lo menos ni la semana pasada ni esta. Gràcies. El tema es va tractar en un consell de policia. Ells varen prendre nota, eren coneixedors del problema, ens varen dir que anaven a estudiar possibles alternatives com era la col·locació de volardos d'estos per a impedir que els cotxes aparcaren, que ho estaven estudiant. Crec que esta setmana tenim un altre Consell de Policia i esperem que en aquest Consell ja ens diguen quines són les mesures que ells proposen per a evitar que els cotxes aparquen i llevar la visibilitat. Però vaja, sí que es va tractar el que ja no s'ha tornat a produir un altre. Sí, s'està repintant també la zona, però ells havien d'estudiar la possibilitat això, o de posar volardos o de posar algun... Les baranes aquestes també que posen per lo dels contenedors, estaven estudiant-ho i esta setmana que tenim altra volta al Consell de Policia, vull dir la setmana que ve, la 1 de març, esperarem a veure si ens duen ja algunes possibles solucions, però s'ha tractat el tema en el Consell de Policia. Vale, gracias. Y otra cosa, estoy asociada a la Asociación de Vecinos de Campo Olivar y el otro día tuvimos una reunión y el presidente de la asociación me dio un escrito que se hizo con registro de entrada en el ayuntamiento el día 15 de octubre con el ruego de que se pasara a todos los grupos políticos del pueblo, pone aquí, pero por lo menos a nosotros no nos ha llegado lo que aquí está contenido, era simplemente para si quiere... 15 de octubre, perdona. Sí, 15 de octubre a las 10:06. No cal. Vale, tengo la copia, te la puedes quedar. Vale. ¿Vale? Gracias. Sí, señor Musoles. Sí, una pregunta muy rápida, no iba a preguntar, pero a raíz de que va a haber Consejo de Policía y se ha planteado el tema de la pintura vial, por lo menos ahí en la zona de Ermita Nova con la calle Fundador, que se han estado realizando se ha realizado la pintura de calle. Yo, ya que se le solicitan informes a la policía, una de las cosas que le quiero que por favor se le traslade dentro de ese Consejo de Policía es que emita informe sobre la Policía Municipal sobre la adecuación y legalidad de la pintura vial que se está aplicando a la calle. Es decir, la pintura de calle es una pintura muy especial, lleva un grado de un producto
antiadherentes, sobre todo para que no se deslice, para evitar el deslizamiento de vehículos, sobre todo de motocicletas y de bicicletas en frenada sobre la propia marca vial. Entonces lo que quiero que emitan es un informe sobre la adecuación de la pintura que se está aplicando y de su idoneïtat para la calzada urbana. Gràcies. Una pregunta, per lo de la moció que no ha entrat, l'informe a la policia van a demanar-lo vostès o aprofitem i el demanem ese dia? Vale. Alguna intervenció més per part de la corporació? Pues si no, passem ja a les preguntes de les persones que ens acompanyen avui. Algun preu o alguna qüestió? Sí? Bona nit. Jo volia dir que a mi me pareix molt correcte que facin actes de festes i de tot, però igual que agranen abans de lo de Sant Antoni dels animals i això, el diumenge estava al carrer on estem ara, de botelles de vidre, trencades per terra, de gots, de pots, que igual que netegen per fer l'acte, que netegen després, perquè encara hi ha vidres per així per el carrer. Jo vaig anar a comprovar que havien netejat i li puc dir que a les 11 del matí, quan jo vas passar, havien vingut les màquines i estava net. Així en este carrer s'ha d'orxiner botelles trencades i senceres de ginebra i de vodka. Vale, pensava que havia dit en el carrer Major. No, Parla de Salvador Giner. En este carrer, sí. Vale. I encara hi ha vidres ahí baix del cotxe i al costat. Vale. Que me pareix molt correcte que farem arribar a l'empresa de neteja que en comptes que amplien el perímetre de la zona que fan de neteja. Molt bé. Algun preu o alguna qüestió més? Pues bé, si no mos veiem, ja es dic, anirem informant a través de la pàgina web de quan és el proper plenari. La data prevista és el 14 de març. Moltes gràcies i bona nit.